Olako zerbaitekin kriston bentaja. Bai, segurien behin egoitzake, atula ondalekiko gure... Eta lan egin berrez bera jetxila biteko gora etorri behar eta eroitzeko problemare bakarrik. ¿Sabes qué onda? Pero conmigo. Espera, déjame el ingeniero, burrillas, una contienda, burrillas. Bueno, y farola bat. Imagínate. Imagínate. Se tira la altura baten, azatzen azte ginen nien ite genuen, como punto medio esela, doldu txur ipurri jaltza. Buruko minarrak egon. Hostia. Vale,
Hiru. Hiru minutu.
Bukauta da. Hogei segundo. Bukauta da. Batzen egin zan exacto da, bueno. Jordan Tate.